ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyukubesi nami ngomuntu safana nje umhlupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibisa ngamagama ngiyukubesi. South Africa ningizimu Afrika sanibonani molweni Dumela Mbonjoti madekwana de Masharoni yenda absheni siyabingelela lamigama ngo MC Pholobaso andile wabangcobo ufuza fulela mashabahla ngathaza shumayelo propaganda yasabeka bathi siqhubisa singasuka rapper ngwarapper love into umzawo qedi bale bonke babuye babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngenduku singayiphetha ngabatshena athi umthambo wegazi lentombi zangakini zayifuna uzolahla uPetrol demashidi namhlophe kithi kodulela umfoka aqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini yabaleka nePetrol lengane ngelinye ilanga ngiyoqedelela ngicela ningidedele ningizimu Africa worldwide siyacela ukuthi wazi ukuthi ubaleke kakhulu ngokukhetha umabona kude wakho isiyaviva TV1. Thank you very much. God bless you. uNkulunkulu makakubusise. Namhlanje ke hleli nomakhosi lapha uGogo Nomalanga. Sizokhuluma izinto ezithinta idlozi nokulashwa nekusasa lasemngomeni nekusasa lasebunyangeni. Dokotela asikwamukele sikubingelele ubingelele nabantu emakhaya. Thokozani Dumela ngabsheni good morning. Ke le dumedisa lona kaofela lona batho ba mahae batho ba patsamang ba yang di toropong ba yang di plekeng kaofela ke le dumedisa lona kaofela dumedisa nkena Gogo Nomalanga ke le tshaketse ka sheko ngivakashele today ngize la eThekwini awusuka ngithanda nje presentation yakhe ngiyayibamba kodwa yona ngihamba nayo kancane angisiyena umzulu kalokhu sengizakhuluma lo lapho nalapho la kuvuka khona la kujabu khuluma ngami ngiyakuzwa khululeka ikona uthi ngeke ngikwazi ukukulingisela kodwa kona ngiyakuzwa. Okay baba. South Africa namhlanje sihleleke no Gogo Nomalanga awuzosithatha sibeke ekuthenini yena ungubani siqale lapho nje siprofile ubuyena usilandise kafishane ngempilo yakho ukusuka nokuhlala from grade R if ukuthi esikoleni waya kuze kufinyelele esigabeni sokuthi idlozi lamukele kanjani. Nzeke Thokozani kena Gogo Nomalanga Sylvia Mohapi yena ka libizo la Highland Niti yena uGogo Nomalanga oye waqeda isikolo uye lapho ku grade 1 waqeda isikolo ku grade 12 yeah ngifundile kanjalo uyabona ngayenza yona ichef kanjalo yabona yes into ezikahle ekhala kahle into ekhala kahle uyabona so kusho ukuthi ke ithonga la ngihlupha kakhulu yabo la yenza ukuthi lento le ukuthi kufuneka ngiyenze ngamukele lamathonga ngasephe ukuthi mina nginesiphiwo yebo lento le akusinto elula akusinto engathi mawuthi vundu eksenu ungavele nje so thwasile noma so amukele ukuthi wena umuntu omoya but yathatha isikhathi ukuthi mina ngiamukele lento le nafuthi ngiyenzeni ngiphethise wona ini isiphiwo lesi sami ngithwase kalokho ngaya lapho kubab kuhothi ubab dokotela kanjalo yena wangisiza bengibona ukuthi into zami asahambi kahle yonke into yami enyiba uyasiza yena ngoba nakho wena usizakele ngakhona ngisizakele kanje wangithwasisa ngaba lento ngiyiyo namhlanje yes mhlambe kafishane Gogo ekhanda khona noma style nje khonto efihliwe no la amandla akhe ahlala la njengawa uba uSamson angazi ukuthi ubani kodwa khona kuthiwa amandla akhe ayisekhanda angithi yabona thina abantu bathwasile noma ngathi abantu bedlozi yabona ufuneka ukuthi ube nama dreads yabona so ekhaya khona yebo bakwami ukusilandisa kafishane masingakhuluma ngezifo okwazi kuyilapha komuntu khona abantu abaphanjanelwe ikhanda khona abantu abagula emzimbeni banezifethile mhlawumbe ukusilandisa nje kafishane izinto okwazi uzenza empilweni yomuntu sikhona into eziningi engikhona ukuziyenza wena umuntu othi mina angisavukeli wena umuntu wendoda manje uthi awuphinde lapha ngizwa kahle umuntu wesilisa othi akavukelwa uyakhathala inkonzo ayikhona imizwa iphelile low sex drive lento le into ekhona ngithi siyazi so lento le ngiyakhona ukuthi ngiyulaphele yona wena umuntu wesilisa othi inkonzo ayisangeni sengena nje kancane amandla wasekho uyakhathala awu madoda yabona ezwa yini kodwa bekhona nabodokotela
bekhona nje wena umuntu uthi ekhaya akusana njabulo ipeace ayisekho uthando alisekho because of lento le inkinga le i-low sex drive le into singakhona ukuthi sikusize ngakho uGogo Nomalanga uyakhona ukuthi akusize ngalonto leyo wena umuntu othi mina sengikhathele lento le sengineminyaka lento le yenzakala mangikhona ukuthi ngithole usizo somewhere ngiyahamba mawusiza likho uGogo Nomalanga ukhona uzakhona ukuthi akusize yonke into ibe kahle inkonzo ingene njengoba ufuna wena for as long as you want. My Gogo nikholwa kanjani ukuthi iyasebenza le nayitesta nani? Lento le sitheste kaningi kabi nabantu bayakhuluma ukuthi yazini Gogo lento le yakho it's number 1. Sengijabule kabi sengijabule nasekhaya bheka nasekhaya kujabuliwe asalu njengasekuqaleni khona abantu balwa because of this lento le it's natural and if umuntu akayitholi kahle lento le imzisela ukuthukithana ngizathini yona lento leyo ifaka umdlandla nje benamandla yabona uyenza ukuthi ujabule ngaphakathi so if awujabulanga ngaphakathi uthanda lokho yani uthanda lokho mhlambe okunye okwenzayo abantu bathi abantu bemama bathi abazali zala azama ukuthi yazini isisu sihlale but asihlali lento le ngiyakhona ukuthi ngikusize ngalokho wena umuntu wemama uthi dala ngizama nomshado uyaphela because wena awukhona ukuthi ube nomntwana ngiyakhona ukuthi ngisize nakhona Dokotela ngibona mangikubuka I'm sorry if ukuthi usuthathiwe kodwa ngikho lapha ngisemsebenzini wami awunalisha iqhubu nje right mhlawumbe usilandisa kafishana ukuthi ayinazo izinto ezifana nama lotions zesintu into ezinjalo babami ngiyaqolisa ukuthi noma sicebise wena ukuthi wenza ngani mina sikhona into engigcobisa ngazo wena umuntu othi ufuna ukuba muhle ufuna ukubonakala ufuna ukuba abantu bakubonela ukuthi bakhona abomkhanya kude kanjalo into zami ngiyasifaka kule abovula kuvaliwe into zakho zivuleke abomkhanya kude mawuhamba le abantu bakubone yabona ubonakala abantu bakujabulele abantu bathanda ukuthi umsebenzi ufune wena hayi wena ufune wona imali ufune wena hayi wena ufune yabona into ezinjalo ngiyakhona ukuthi ngisiza abantu wena umuntu othi anginalaki yomsebenzi anginalaki yokuthola umuntu anginalaki ukuthi ngashada yabona siyakhona ukuthi isize abantu abanjalo because lento lezi izinto esiphila ngazo singabantu angithi siyadinga ukuthi sijabule sangabantu wena umuntu uthi mina sengikhathele lempilo le impilo le ayinamali ngiphila impilo engenamali akhona amafutha wemali yenza ukuthi imali ukuthanda even if uphe umuntu imali ikhona ukuthi ibuye ku umuntu onama business usho ukuthi mawikhipha iqede iphinde futhi ibuyele futhi ku unento enjalo inento enjalo amafutha kanjalo yabona amafutha la asebenza kakhulu intweni zakho zemali bantu bakithi umuntu othi ukhala ngemali amafutha akhona amafutha wemali okay Gogo Nomalanga ake sibuke ukuthi wena ukuthatha isikhathi singanani ukuyithola ukuthi uyisangoma noma uyithola ukuthi umelaphi ozoba inyanga ezolapha abantu mhlambe iprocess yokuthwasa kusixoxela kafishane ngayo iprocess yokuthwasa akusinto elula kakhulu njengoba ngisho ukuthi into zomoya akusinto ezilula ene asifiki kuwe nje sifike mara lento ethonga mayikuwe ikuwe yabona abantu abadala babakuphele lento le bakuphe yona ukuthi uyisebenzise ukuthi uyithande yabona thatha isikhathi ukuthi lento le ngiyithande because mina bengisonda eRoma yabona ungazazi lezi zinto lezi umuthi ngingagezi ngakho andongahambisani nawo ungahambisani lento ezinjalo ngathi ngizothi hayi no ngingazifuni because benginjalo normal feel free also ukukhuluma on your own language because kunezinye izinto ozothi mawuzisho ngezizothola ukuthi akho akunankinga bakwami okay silandise kafishane ke manje ngokuthi
uma wena usuthwasile ususesigabeni sokuthi uyakwazi nokuthwasisa abanye abantu mhlambe kuze no office ukuthwasa uthi mayikubona wakuthanda wathi hayi mina ngifuna kuyothwasa ngaphansi kwaGogo Nomalanga wena motho ore namoya wanhlopha kuyakghona ukuthwasisa kuyakghona ukuyetsetsa ntho tsa mathongo a hao ntho tsa badimo ba hao tse bona ba di batlang o thwasisa kuyakghona uthwasisa dingata ntho tse khona ngo di etsa kuyakghona uhlahluba ziningi izinto okwazi ukuzenza uyakhona ngisho nokuhlahluba uyahlola uyakhona ukuhlola uhlahluba kuyakghona uhlahluba fonu kuyakghona uhlahluba in face how much ukwemalini ukuhlola ocingweni masithi wena umuntu ufuna ukuhlola ecingweni it's 500 mawuhlola ecingweni umhlahle noma ukuhlola nje you go in details or you just give him a clue ukuthi ukube bewuya in details as in like you're gonna call names abantu I go in details ukuthi ukhona ukuthi for only 500 rand for only 500 ephone ngiyabona ngikhona ukuthi ngikhiphe lento lezi wena ubongazazi nomuntu ngiyabona Ningizimu Afrika senizwile it's only 500 rand ukuhlola ocingweni esigodlweni khona esigodlweni khona uyeza umuntu mawufuna ukuhlola esigodlweni mawuhlola esigodlweni it's 1000 rand mhlabe sibhekene so sikhuluma si-interact yabona yonke into ofuna ukuyibuza uyibuzise yikuphe impendulo zakho uyabona kusho ukuthi yonke into le wena ufisa ukuthi uyikhiphe mangabe wena khona into eziningi ezilapho kuwo ongakhona ukuthi usitshela abanye abantu uyakhona ukuthi ungitshele uyakhona ukuthi ngikhulume nawe yabona umuntu osifazana ohlushwa amanzi esithweni sakhe sangasese kwi private party uhlala ephuma amanzi uyakwazi kumlekelela lento le ngiyakhona ukuyeza babwami kunabantu abaneshukela uyakwazi ukubasiza abantu beneshukela ngiyakhona ukuthi ngibasize ukuthi ingaphakama khona labantu laba bathi ishukela yami yaphakama iyaphansi angisakhoni ngibeke esimeni kahle ukuthi nawe uphile kahle udle lento le ufuna ukuyidla angithi mawuneshukela abanye bathi hey akukhona ukuyidla into ekebadla ntwena ingetsa so dokotela wanikeza instruction ukuthi nawo udla ama veg mawudla ama veg okay so nna ntho tse akidi batle akidi rati ke batla hore le nna ha ke le motho ha ke re ke batla nama ke tswile ke ile somewhere ke ithole nama e wena motho wa jalo Gogo Nomalanga o teng wa khona ga o thuse ka ntho jalo i-cancer yo into ezinzima kakhulu into ezinzima lento lezi into ezinzima ke ntho tse thatha ke ntho tse bohloko ke ntho tse motho a re o itse ntho eso ke tlo phela jwang ka yona eish mara Gogo Nomalanga o teng ukhona wena ngikhona mina ke teng ke khona ukuthuse yes hore ntho eso iske yaba a problem mo bophelong ba hao wa utlwisisa ntho tse ding di eba mathata enophela ka bima hore o thole ntho tse wena o di batlang because o phela ka ntho wena o no sa tsebo go ka phela ka yona aba bang batho ba iphelela ha mnati wa utlwisisa mara ntho tse so ungazi at all ukuthi lento ingase affect ngelinye lawo wayibona ntho tse so ke ntho tse tsala mphilo mara o le motho ba tshwanela o itlwelle fela hore nanga se khone tshwanetse o phahame wa bona ungahlali phansi hambe lapho hamba lapha yana uthola usizo because mawuhleli ngeke uthole usizo uyayibona into ezinjalo yebo babwami siyajabula kakhulu kuba nogogo ke uNomalanga and kusithokozisa kakhulu ukuthi sikhulume naye osukela namhlanje sicela ukuthi usubscribe on Viva TV and don't forget ukuhamba ku comment section ubhale ubuze imibuzo nami kanza kwethu ngiyezwa la ngizwa khona kodwa ngicabanga ukuthi ngikuzwa konke because isipedi angidlezi isuthu lesi oh ngiyezwa wayi ngizwe isuthu kuyasiba hanyane ngisiba hanyane angiyazi ukuthi hayi la ngihamba naso impela ukuthi abengazi ukuthi kuwele epetini noma esuthini kodwa ngiyezwa ukuthi ngikhila nje straight dokotela asibuye size la kuthenini abantu besilisa yebo banenkinga yokushimana abaqonywa ufuna intombi kodwa uyasaba ukuya kuyona uzoshaya uvalo ngathi wadliswa omunye uyakwazi ukuya kuyona ukuthi masefikile unamalimi ngi akushoko yini ongamnika yona kuze elishaya ikhanda usathi usasiphendula ngisacela ukuthi sithi shwi ngala nakanjani masibuya sobe sisenza sho ukuthi siyangena ke kulawo ma-answers ashone ngala kancane siyabuya singena kukona Siyaviva awubona
Hawu suka madoda yabingelela ekathanda ingane yabingelela yase NTW no Divorce Women bathi ufuze fulela limashe bahlangatha azoshumayela propaganda yasabeka uxolisa singasungura perapa ngora phela vethu umzawuqede baliwa bonke abuye babuza abantu mapholo bakwenze njani okadla ngenduku singayiphethe abatshela ukuthi umthambo wegazi lento msanga kini sayifundisa la beetroot emashithi namhlophe akithi kodulela umfoka qhule emaqhuleni ntombi yaqhule emzini abaleka nebeetroot lengane umfoka mngcobhlehlile uzube ngesonto ezawona ubususu ugiphela amasalad shame disappoint iqunze emafako okwenga idla ngamabala awusuka madoda silo samabala sahamba sishila indaba sathi uthande nalo ngalomfana shaya kancane mbheke ebuhleni bamaNazaretha akhuza wonke uzwele emhlayisi inkosi yamaNazaretha unyazi lezulu lithi lo akafani nathi kepha uyimi uqobo basho bonke bathi ingcwele la ehlizulu khithika kancane ebuhleni bamaNazaretha dadethu kababa namhlanje ngikho khona ngilala ngikhona awuthi yimi inkosi yaloshuni namanje akekho wenza kanje yimi inkosi yaloshuni. Ngisiza nina njalo mabhungu ngisiza nina insizwa ngobuza nje lo mbuzo ngokukhululekile lapha kudokotela ukuthi uma mhlambe uyishimane noma wisigwadi uqobo laso usabisho ukusondela entombini zikhona into enjalo engakwazi ukuguqula umuntu ukuthi abe sesimeni kulokho ashawa malimi wena motho ngoshimana awukhona ukukabuya lengwanana awufihla ngwanana wathu wapelukiye awukhona ukukabuya iteng ntwe ka gona o thusa ka yona o teng molomo mnate nka o fa ngona go je e ga o fihla o bua le yena motho o wena o mogata a gona ga o thabela a gona ga o tlwe lena gore pelo ya hao e skene ya tsho iteng ntwe tse jwalo o sebenza kanjani umlomo omnandi ufaka la noma imfihlo yene esigodlweni le into leyo into uyidlayo okay uyayidla mawukhuluma nomuntu ukhona ukuthi akuzwe akusile lento le kuphela khona esithize esikufakayo khona kulento le yabona kunyeke ngisikhulume zonke angithi ezinye sikhulunywa lapha neclient lapha yana yabona ezigodlweni mawufike kahle uzongibona sibhekene so lento le uyakhona ukuthi uyithole wena umuntu othi ngiyasaba mina ukukhuluma ngeentombi ngiyasaba mina ukushela bakithi lento lezi into esikhona siyakhona ukuthi sikusize ngakhona asikhulume ngamathenda ke amathenda ngiyawafuna kodwa manje bahlole bengihlula njalo mangibhida wenza njani umuntu osesimini esifana naleso ngiyakhona ukuthi wena umuntu omathenda ngikuphakamise khona iphakamo zamathenda khona igubhu zamathenda yabona igubhu nazo ngiyazenza babwami uyazenza nekho ngiyazenza khona esinye isigubhu umahlala entabeni udlula thabeni umahlala intaba inkulu so ngiyakhona ukuthi ngikuphakamise ngento enjalo na ukhona ukuthi ube phezulu yabona Gogo I don't know mhlambe kuzolekelela kumuntu osekhaya lokho ngizokubuza okay amazi uzofila kanjani but ke nabantu besifazane bengixolele because abanye bazothi kodwa amapholoba why how angibuzeli insizwa futhi angibuzeli bona ngibuzela ukuthi ngazi nami bese kusizakala obona ukuthi lokho engikubuzile kuyamsiza okay uyakusaba ukulinganisa ukuthi ngokweminyaka onayo mngaki empilweni nje lo wazalo even ungasashonga ukuthi una 20 noma una 100 you understand but nje ungasho in between iminyaka yakho useyosala ke kubhalela ibukela ngendlela yakho ukulinganisa nje kunesizathu ngizokutshela ukuthi why uGogo Nomalanga umuntu omncane la uyabona usisi nje omncane usisi lapho kuma 30 yabona ayi kanti isigubhu hey mina ngike ngithi isigubhu endlela esibucayi ngakhona sidinga abantu abadala lento lezi uyasifunda ethongweni uyasifunda lento lezi mangabe wena uzimisele ngento zakho lento lezi into osifundayo so igubhu ngiyazenza ungaboni imncaniso ngiyashaya South Africa ningizima Africa sigoqe khona la esithi khona siyashaya kodwa manje sigoqe ngingajabula kakhulu makhosi mangase kube khona okuthile office ukuthi ukudlulise mhlambe thina singafikanga ukubona ukutshena abantu wena muntu othi mina ngiyahlupheka empilweni dala ngihlupheka akunayo into evulekayo awuna nto evuleka uzama kamo awuna nto evuleka wena muntu otshela ita hayiduli
imali ayihlali. Yes. Wena umuntu uthi inhlanhla yakho yanyamalala awazi ukuthi kwenzekeni. Wena umuntu othi yazini umsebenzi angutholi. Into ezinjalo ngiyasiza ngakhona. Wena umuntu othi yazini ngifuna ukuthwasa, ngifuna ukuthi ngibe kahle, ngifuna ukwamukela lento lenyiphiwe, ngiyakhona ukuthi ngithwasise. Wena umuntu othi mina ngithandiwa, ngiyakhona ukuzenza lento lezi. Ofuna ukuthwala. Wena umuntu othi ufuna ukuthwala. 30 years. Wena umuntu othi ufuna ukuthwala. Wow. Ithi ngishiye nje lapho. Hey, iphiwo zabantu akuyonto encane. Sicela siyalela la ulaphela khona dokotela. Lapho ngilaphela khona kuse Everton North eGauteng. Bakithi nikhumbule ukuthi ngivakashile la eThekwini. Angihlali lana. Phuma le kude, yabona. Sathi ukuflyer saza la eThekwini sithi sizobona abantu. Yabona sivakashe lana sibona abantu. Size nani bantu bathi yazi impilo sengikhathele iyona but usizo likhona. Usizo usasekhona. Yes. Sicela siphi inombolo zakho ukuze lolu sizo likhona silijahe sibheke kulona. Wena umuntu othi ufuna usizo khona amanombolo lapho wena ungangiphatha khona nase WhatsApp and even a call. You can make a call if you want to. Ungang WhatsApp mangabe uya WhatsApp. Yes. Kule number le ithi 062 675 0114 Siphinde 062 675 0114. Sibonga kakhulu kumakhosi uGogo uNomalanga. Siyajabula kakhulu ukukhulumisana nawe and sifundela ukukhulu ngoba nolimi silicoboshisile. Akugcini lapho sikufisela likhulu. Ngathi abantu ke ngicela i-challenge nje kuphela la. Ake nimteste. Akafonelwe ehlole. Sufake lo 500 uthi sithi hlole. Sufake lo 500 sithi hlole. Funa ukubona ukuthi ushayile kodwa wenele ufuna ukuthi akhiphe nalezi abezoyikhipha kube benihleli ndawonye iyakhona ufuna unalo 1000. Ake simteste manje. Ngifuna abantu bonke abazozaya sesihlolile uyashaya lo muntu. Yonke engiyifuna. Sibonga kakhulu. Thokoza baba wami. South Africa. Bye bye. Bonana kwivideo elandelayo. Siyaviva awuboni kumnandi. Siyaviva no MC Polobas. Siyaviva awubeke kumnandi. Siyaviva no MC Polobas. Siyaviva uya kumnandi. Siyaviva no MC Poloba. Andile mdaka nobo umenjalo qhawe lethu. Andile mdaka nobo umenjalo qhawe lethu. Andile wemdaka nobo umenjalo qhawe lethu. Awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi. Siyaviva no MC Poloba.